Kaogelo ya morena wa rena Jesu Kriste le lerato la Modimo le go kopana le moya o mokgethwa a dibele lena ka moka. A re ithuteng ka lentswe la Modimo le le kwadilweng bukung ya Luka. Luka wa bosomerobong temana ya ntlha go fitlha ka ya borataro. Setlhogo sa yona se re Sakeo. Jaanong a fitlha kwa Jerigo a ralala motse. Ga bo go le monna teng leina la gagwe e le Sakeo. E le mogolo wa bakgethisi mme a humile yo a batla go bona Jesu gore ke mang, mme a palelwa ka ntlha ya batho ba bantsi ka ane ka mo a tabogela kwa pele a palama setlhare sa motlhatsa gore a mmone ka a tla feta ka tsela eo. Ya re Jesu a fitlha filong foo a lelala a moraya a re, Sakeo a kofa o fologe gonne ke tshwanetse go tlhola mo ntlong ya gago ka Jesu. Yo a kofa fologa a ba a motshola ka boitumelo. Ya re botlhe ba bona ba ngongorega ba re o gorogetse kwa monneng wa molefi go tlhola teng. Papa ka lebitso le matla la morena Jesu, morena Modimo ka le sa tswile lentswe la hao a le age dipelong tsa bona, a di fetole maemo a bophelo ba bona gore ba kgone le bona go kalaletsa Jesu go ba le bona mosong wa letsatsi lebitsong le letle la Kriste Jesu, amen. Bakaule mo baka moreneng mo re bona monna a tsia kgato ya gore letsatsi la ka jeno ke letsatsi leo a ratang go bona Jesu ka lona. Dilo tsa Modimo ga di ke di diragala fela. O ne a sa itse gore ka lona letsatsi leo Jesu appointment ya hae e ne le go kopana le yena. O ne a initiate a pagama setlhare gore a kgone go bona Jesu ka ge a ne a le mokhutshwane le gona go tletse matshwititshwiti. Metsotso ya feta le metsotswana a tla morwa wa motho a lebagana le setlhare seo Sakeo a neng a se pagame. Ya re a fitlha mo go sona o ne a sa tshwanela ko ka feta go nna le ka lona letsatsi leo o ne a na le appointment le Sakeo. A lelala kwa godimo a bona monna a ntsha lentswe morwa wa motho a re Sakeo fologa, gonne gompieko ke tshwanetse go ja go ntlong ya gago. Ge morena a dira kgato ka bophelo ba gago, go teng bangongoregi, go teng bondaba ba le bona ba lebelenya ke gore seo se diragale. Ke gopola le ka mosadi yo kileng a nna le tshologo ya madi for dingwaga tse more than 15, a bona go tshwanna gore a dire kgato le yena a ame moja wa kobo ya morena.
ya re ge a e ama morena ge a botsa matšhwititšhwiti ba bane ba mopotapotile a re go na le yo nkamileng ba nne ba nna le karabo ka gore ke bondaba ga ba felelwe ke dikgang ba re morena mo gare ga batho ba bantsi yana o tla bona gore ke manna. Alleluia. Le monna o kile a nna a sa bone ya re ge a utlwa gore morwa motho o tla a fita mo le moteng a goa ka lentswe le legolo a re Jesu morwa wa ta fita na ba mpona na ba bane ba mo potapodile bondaba ba re didimala yo a o tshwanela not knowing on the day morena Jesu na le appointment le yena. Gompieno re bona Sakeo kio a pagame setlhare gore le yena a bone bogolo ba morena. Ge Jesu a fitlha setlhareng seo o re Sakeo pagologa gonne letsatsi la ka jeno ke na le appointment le wena. Ge morena a na le appointment le wena go nna diphetogo maphelong a gago. Sakeo o ne a tshotse madi a mantsi. The promise he made to Jesus go gore ba botlhe bao ke ba kolotang ke tla ba patela, ba botlhe bao bontlha bongwe ba seo ke na le sona ke tla abelana le bao ba senang sepe. A itse motlholo a lentswe le le reng go tlhonolofetse letsogo le lefang. Eo e ne le thotloetso ya moya o halalelang o Jesu a tsamayang ka ona. Bana ba itsho moreneng gompieno le rona re ka tseya kgato go ka fetola maemo a re leng mona ra batla go ka bona gore Jesu yo go buiwang ka ena ke mang. The minute o fetsa le pelo ya gago gore today is my day le nna ke nyaka go kopana le Jesu, there is no way e le gore morwa motho a ka tsamaya a sa kopana le wena. Don't lose this opportunity of today. Le wena tshwana le Sakeo kry-a setlhare sa gago pagama o bua today is my day le nna ke tlo kopana le morwa motho. O tla o fetola ngwana itso moreneng, o tla tlogela ditsela tsa gago tse di sa siamang wa thoma go dira seo se siameng gonne the moment o ikutlwela boleng teng ba modimo ga go ka mokgwa o ditsela tse di sa siamang tse di sokametsong tsamayang ka tsona di ka se kgaogane le wena ka tsona. Gopola gore morwa motho ke yena tsela le nnete. Ge o na le yena o tla nna le tsela le nnete. Ka be ka gopola moopedi a bina mmina thoko a re lefeleleng mo ke tsamayang teng go latlhega ba bangata empa nna yo ke tsamaya le yena ke Jesu ke monga tsela. Sakeo o ne a ira a best decision in his life ya gore on the day le yena o nyaka go bona morwa motho. Tsela ya hae ya fetoga, tsela ya go tsietsa batho ba hae ya fetoga, tsela ya go tsela batho lekgetho le yone ya fetoga. A simolola gore e dia gore a tsie le yena a fe. Jaanong ke a go laletsa le wena moswa letsatsi ke re ngwana e tshomoreneng phapama ke nako le wena batla sefatlhego sa morena, le wena batla mofuto wa lerato la morena. Ke kgale re tsamaya mo sebeng, ke nako ya gore re ka batla yo a ka re imolla morwalo ro rweleng a ka setle ko rena re sa mmitsa. How do you call the man of God? O bitsa bya morwa wa modimo, o bitsa morwa wa modimo ka o tsa initiative ya gore le wena o rata go kopana le yena. Lekwalo la Baroma le re ge o dumela ka pelo wa bua ka molomo wa gago gore morwa motho ke yena a ka imollang dibe tsa gago, nnete seo se a phethagala. Re a se bona le ka Sakeo ke yo o rata go bona morwa motho a sa itse gore ge a mmatla le yena morwa motho o beile the appointment le yena on that day, a ja le yena a tlhola le yena go sena taba gore bondaba bona ba reng ba tla nne ba ngongorega. Mara se sala go gore ge o na le Jesu yo phelang bophelo ba gago bo tla fetoga, o tla robala ka boiketlo, o tla phela ka boiketlo, mowa wa gago o ka se ka tlhole o goduega ka mokgontse o goduega Jesu a se teng bophelong ba gago. 2022 e sa ya go wela, ke ya go rotloetsa mokauleng wa ka batla sefatlhego sa modimo se teng se emetse kgato ya gago fela. Motsoga pele ge a bua o atle a re nkwa kgomo mogala tshwara ka thata e se re utlwa sebodi wa kgaoga. A boe gape a re mokodiwe go tsosa go itsosang
This is the time. O bone bokoa ba hao, o bone all the weaknesses that you have. Ke nako ya gore o batle sefatlhego sa Modimo a go matlafatse. Yo a kileng a tshwara ke letsogo la morena ga go ka moo a ka welang dipharagobeng gape. Re ne re tshela le ena botshimong ya e sa tlhoke selo. Le gompieko go mo laletsa go tla bophelong ba gago ke a go netefaletsa you will never be the same. Yo a buang ke morwa wa Lekalakala mo tulong ya Garankuti ya Lutheran Baptist Church. A Modimo yo molelemo a le tlhonolofatse. Amen.